ntabwo nshaka kuzasigara ku isi. Sigara ku isi? Isi ni yasose nangwa ni yanyuko. Gasubiremo kukana. Isi ni yasose nangwa ni yanyuko. Ku isi ntabwo nshaka kuzasigara. Tuzajyana. Hari sambu ya sondimo. Ntabwo nakundana n'umuhungu tutaryamana. Jesus! Njya nshinya umuntu. Yankundana n'umuntu mukunda rumwe. Sibyo? Mukunda rumwe ariko nyine ngiye nkamwihari ariko we ntangiriwe cyane. Yego, nanone ntabwo nkunda umuntu unsuzugura. Ntabwo nyine nanone nkunda umuntu udakora nyine tu. Yego. Kandi ikindi ntabwo nakundana n'umuhungu tutaryamana. Jesus! Ntago? Nakundana n'umuhungu tutaryamana. God have mercy upon us. Yagiye bimeze bite? Hari ikindi kibazo wifuza kumubaza? Nshaka kumubaza kuko wankunze bya nyabyo. Ndi nakushimye. Ise wamukunze. Ndamutse nkusabye date tukiva hano nkagusaba date wanjyana. Tukiva hano? Yego. Oya bita n'ibigano turi kugira nyuma gusohoka ngaha. Inzoga. Ndasi. Uracoma. Jesus! Ntabwo ndacuma kuva. Sengera he? Ndi umukatolika. Kunda abana bato. Abana bato? Yego. Abana ababebe nyine. Kunda ababebe cyane kabisa. Jewe rero nshaka kukubwira ko nagukunze wemera ukankunda ntabwo usicuza. Hey, y'all, come look at this. Ndakubwiye wowe ntabwo uri umukobwa mwiza ku buryo wakundwa. Ahubwo icyo bagukundira ni ikibuno cyawe nta kindi. Cyambere nta face nziza ufite. Amayi uramenye ako kantu ni kabi. Icya kabiri nta bwiza ufite. Singibyo. Sibyo tubabwira. Abo yerekanye ikibuno nibwo abantu bagira santima na kimwe. Ngo turamwara ngo swamama nkamukubita muco. Hey, y'all, come look at this. Nkwereka ifoto y'umuntu usanga akora ibintu runaka wowe ukibaza yadakora ibyo bintu ikintu ari gukora. Shadibu yari kuba kuri rehab. Hey, y'all, come look at this. Umuntu akubwiye ngo how are you my brother? Abashatse kuvuga iki? Ibyo ngibyo buri kumbwira by'ibifaransa se how are you my brother? It's okay, no problem bro. Nyine igisobanuro cya how are you my brother? Brother says umuntu muvukana. Brother bari umuntu muvukana. How are you my brother? Urihe brother? Urihe brother? Nicho My lord, I wonder. Hey, y'all, come look at this. Ngira amagambo abiri aboneka igihe kane skwa na sorry skwa sana wa skwa yego Umuswa. Sinaguna gikoze. Ndekeraho. Umuskwezi. Gasubiremo kukana. Umuskwezi. Bikumva shaka guseka. Umuskwezi. Niki? Nze sivyo. Hey, y'all, come look at this. Umuntu ngo Uwiteka ngo yamuremye ngo mu gitaka. Ntabwo ngiye sindimo. Ngo icyo gitaka ngo umuntu agomba kuzagisubiramo. Ntabwo ndi rukarakara. Ntabwo ndi tafari ya ruriba. Ariko nyina wa Yezu waragowe we. Kubwiye ntuzongere ko ntabwo ndi sima y'icyangugu rusizi. Se Sandra cyuri umwana wakuzumva ushaka kubiki? Ngewe akoze mfite ibintu byinshi byo kuzaba. Umumodo Sirey Queen umuganga bintu nk'ibyo. Muri ibyo byose yabaye iki? Sirey Queen. Ariko nyina wa Yezu waragowe we.
urumva ko ndi achievement I have achieved singibyo sibyo tubabwira. okay ariko rano businyirisiye ko ninziga ndi umukozi w'Imana. Noye murongo wa 2 yugufasha. Murongo wa 2 yumfasha baravuga ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanjye ntacyo umwanzi azabasha kuntwara. Biri muri Zaburi. Ese Uwiteka ari mu ruhande rwanjye umwanzi yabasha kuntwara iki? Nawe wibaze nyine Imana iri ku ruhande rwawe. Ibintu byose biraza bikakugonga Imana bigakomeza bikakugonga bigakomeza bikagusiga uhagaze. Hari urukundo wigeze kugira ugakeka Shabura ndabyanga. Vuga yuko umuntu urongora umwana na nyina bavuga ko atazajya mu ijuru, nta juru uzabona ubu. Ejo nzaribona. Umwana yari amaze gukura. Umwana yari amaze gukura. Ahubwo icyo gihe mu ijuru bazanyakira neza kuko nateje imbere umumama n'umwana we. Mama naramuhongaga, mama w'umwana n'umwana ndamuhonga. Bose nabaye amafaranga. Waramufashije n'umwana we ndamufasha. Wamufashije kurera umwana kubera amafaranga wamuha. Umwana wamariye gukura nawe ndayamuha. Umuntu abindaya afite imyaka 15 akarinda asazira agira abuzukuru agikora uburayi afite n'abuzukuru. My lord, I wonder. Nukuba ko ashobora kuba akora uburaya n'abana byaye bagafatanya uburaya koko ubwo n'abuzukuru. None se urumva nyine bitameze nka bya bindi we niba wararongoye umwana na nyina kandi bose baguze urirwa bibaza icyo kibazo. Urirwa bibaza icyo kibazo. Nge nashenye Nyabenge n'ibikonoshwa byayo kuko hari umugore nari mfite ariko nzofu ndamugura. Hey, y'all come look at this. Njewe nshaka kugurisha ubusugi bwanjye maranye imyaka 28. Gasubiremo gukana. Njewe nshaka kugurisha ubusugi bwanjye maranye imyaka 28. Umugabo uri tayari ufite miliyoni 2 yandeba. Nshaka kubugurisha murabiza amafaranga yarabuze kandi nabandi nabonye babugurisha bigakunda. Ndatekereza rero ko mu Rwanda hose ari nge mukobwa usigaranye ubusugi bwanjye. Gasubiremo gukana. Mukobwa usigaranye ubusugi bwanjye. Bikumva shaka guseka. Hanyuma ese umwiteguye gute uwo mugabo agiye kuza akagwiriza miliyoni 2 haba mu diaspora cyangwa se undi mugabo wari wose cyangwa se undi musore ubyiteguye gute? Niteguye kubyakira neza. Niko ubwo mbega muri makeya gahunda ufite niyo kuba ushaka miliyoni zawe 2 hariya zuzuye muri envelope, hanyuma utitaye ngo barakwanduza cyangwa se niba kwanduza utitaye ngo kuguru baragucumura miliyoni zawe 2 ukazitsindira. Yego. A few moments later. Hey, y'all come look at this. Bayo gusinicinga. Abakobwa bakoze inama ngo tuzajya duha abaniga batwishyuye. Natwe dukoze inama tuzajya tubaha abari abakobwa batwishyuye. My lord, I wonder. Natwe dutakaza energy nyinshi. Turanavune. Finali yagenda gute? Nusije nakwizera Roki no kujyaza. Ijoro ry'isana n'abahungu. Kwari n'ibyana bitatu. Abigera kadafatu. Warigera kadafu wa mbere ni. Roki we none we mba mbizi kuri iryo joro twafashe imyanzuro y'itanya no gutesa. Oya ugatajya kugaragaza yaro pepe mu babona ati dore byabiniga dore bari kubagambanira bahaje ni takanije na kumwe nabo je umwana mwiza bagiye kubima bagabishuza ati je muzi ndihere na nyamaye barakivuye kuza ntago yashoboka ntago yashoboka ariko utayirimo intebe bamaye nayo iwacu wigeze azigura. Sebe ikintu ufite iwawe gihenze
wafashe amafaranga yawe mu mufuka urakigura n'iki? Ndakigura ni box yonyine. A few moments later. Kuko ubwanwa butera icyaka. Aha uzabaze yakimpamvu atabugira. Urase ubona yakabugira. None hibaze nka yakagira ubwanwa. Wamukira se? N'icyakagira. Agize ubwanwa noneho yahita yitwa yacyaka. Gasubiremo ako kana. Agize ubwanwa noneho yahita yitwa yacyaka. Yacyaka. Yitwa yaka nta bwanwa. Noneho aba afite icyaka ni yacyaka. Wamukizwa n'iki koko yago? Aha. Nje narumiye gusa ubu mfite burahagije. Ubuhe? Akoze ubu ntububona. Ubu bwanwa none bene uko mu gatondo mba meze mu. Hey, y'all, come look at this. Maze imyaka 10 ntanze urubaka n'umubiri nturawubaka. Mishahara wahembwa yakoresheje iki? Ntanze ivuyemo, nta n'umubiri uvuyemo. Muganga gupimye yasanga abasirikare barahindutse inkeragutabara. Gasubiremo ako kana. Abasirikare barahindutse inkeragutabara. A few moments later. Hey, y'all, come look at this. Umukristo ni iki? Umukristo ufite ubushobozi ahubwo nje nagusengera itabo karireka. Kutisengeye ngo benzo. Kutisengeye ngo benzo. Bo niwe wanze gusa nka Deben. Hey, y'all, come look at this. Umbe kimbilia kana Mungu wako mimi wako amatimbilia amacho yangu Mungu wako ndimbumbu wako amatimbilia Mungu bwana Mungu wako ndihumbumka libwana kana Yesu nipe nivumi. Hey, y'all, come look at this. Hano hari abatipe ajya kumva. Unyuze ari umukobwa mukarakana narakari. Yewe bomba. Bomba urakaye. None se ababeshya? Ntago babeshya ariko nanone nabwo. Niba nkuriye reka mbivuge. Nitangazo. Hoya no kuganiriza inshuti. Uri kwamamaza se. Urubwira abantu ko nakwaruye nyine se ibintu bisanzwe. Rega ni achievement ibintu umuntu yakoze avuga nakoze ibi nibi nge nashinze akaduka nafashije uyu muntu uyu we naramwaruye. Uri unyuzeho we nta kindi namukorera uretse kumwaruka. Yivuze se bagomba gukorera iki? Hari ukuntu abanega bagati bro gangster kabisa urarenze ni neza. Nese mwe ko musigaye mu bivuga namwe. Ngo tayikuri na kintu kirimo ngo baba we ngo po nguriya. Ari abo ngabo babarangiritse. Naho se ntabwo babivuga ntubizi ko babivuga. Jewe. Nyine ntabwo uzi abakobwa babivuga ibyo bintu. Barabivuga. Bavuga gute? Njye numva bavuga ngo shaka ngo ntabwo yishoboreye pe. Ngapu gakanota kamwe. Bahita ngo asinzira. Ngahita ngo asinzira. Kandi nabo aravuga uri isugi njye ntabwo ndi isugi ine si isugi ni ubusugi ni mu mutwe kuko nashobora kuba ari imanzi ariko nyuma yo kuba ari imanzi nta kindi kintu wabikoresha kuba ari imanzi ntabidanje twamanza tugasenga niba nta kibazo muraza kumfasha nicishe Imana dusenga dusenga ndashaka gupfukama nta kibazo ariko mureke tubanze twubaha Imana dusenga. Data twese mu ijuru byacu twongeye gushima mutanga ubugingo kwa tugira amasaha tugihumeka mu kabazi. Ntabwo namukunze nyine urabona mu maso nyine ni gato cyane nagunda abantu tumasoro meze gutya. Cyangwa mushiki wanjye ntabwo namukunze pe buriya twese turasenga for sure turasenga ariko njye ngukije ukuntu wambaye agatariyani ugashyiraho n'agatise n'agakaruvati n'ishati wari gushyiraho nk'ikote rya kositimu yambaye gutya yambaye umwenda w'abagabo yaba type yawe c'est pas possible jamais.
Hey, y'all, come look at this. Ama interview nzajya nza ngewe ikintu cyankura ku mujyi ntacyo kuko mu mujyi wa Kigali Yesu azadusanga mu murwa ariko nyina wa Yesu waragowe we niwa ndashaka kumbwira ikintu cyakukuramo ngewe kereka barashe no kuri kw'Imana kereka barashe kuko i Kigali tubaho neza manibo i Kigali inzara manibo nshobora no kuza iwe nkengera saa sita zigeze nkaza ntago wancura ntago byinshi